Ну что, покажу вам сегодня ролик про финскую демократию и свободу слова, как здесь к этому относятся. Я позаимствовал видео у своего коллеги, блогера финского Серланд. Я ее никнейм закреплю, и также оригинальный ее полный ролик тоже у меня в репостах под каналом есть. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайк и будьте в курсе. Всем спасибо. Смотрим. Is it appropriate for Finland to continue arms purchases from Israel, a country that has been accused of genocide by the UN and ICJ? Do you have a comment, Mr. President? No comment. That's our president, ladies and gentlemen. Kyllä, että tulee putkareissuja sakkoa tosta. Hei, sulla ei ollut mielenilmaus. Mikä se on? Tiedostuksille on oma paikka. Kyllä kerro. Mulla ei ollut mielenilmaus kyllä. Millä perusteella on ottanut tuon? Mä kerroin hänelle askelmerkit. Mielenilmaisulla ei tarvitse. Tällä hän vaikka jatkaa sitä ulkona mielenosoitukselle osoitetaan paikka. Sinäkin voit jatkaa matkaa.